Sada ćemo ugostiti jednog mladog čoveka. Kada pričamo o politici, često ljudi imaju stereotipe i predrasude. Politika je neizostavni deo društva i najčešća rečenica kada razgovarate sa nekim, ja sam apolitičan. Ne, svi smo mi politični, svako ima neko mišljenje, neki stav, ima neku svoju urođenu misao o politici u datom životnom trenutku i naravno u zemlji u kojoj se nalazi. Naš gost ovoga jutra je dr. Želimir Nešković, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobro jutro. Dobro jutro, Bojane. Dobro jutro vama i vašim gledalcima BN i slušalcima BN radija. Hvala vam na pozivu. Ovaj deo razgovora stavili smo sa političarem na ti jer nekako kada gledam televizije i kada gledam i slušam razgovore sa političarima, obično to bude malo su ljudi ukočeni, malo tu budu floskularna pitanja, razumeš, negde u principu što se kaže narodski rečeno niz dlaku, ali sa tobom zaista nema potrebe tako jer si jedan iz plejade mladih političara koji razbija sve te stereotipe, gde više nisu aktuelne kožne fotelje i nedodirljivost političara, nego jednostavno ta neposrednost i direktan kontakt sa narodom, što i pokazuje tvoj dugogodišnji rad u Loparama, a sada već i u Sarajevu. Hvala na tako lijepim riječima. Drago mi je, ako je to zaista tako prepoznato, a vjerujem da jeste, evo i prethodni izbori koji su se desili, znači u oktobru 2022. su pokazali da imam neko povjerenje građana. To mi daje i zadatak i snagu da radim u tom pravcu, odnosno da se borim za interese prije svega Republike Srpske i srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. A ja sam, od prije neka 2 mjeseca delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i ta 2 interesa su ono najvažnije pitanje kojima se ja bavim u Sarajevu, a također pored toga podnosim određene inicijative, branim stavove svoje stranke. Imali smo recimo određene inicijative koje su bile vezane za akcize na naftne derivate kao i nultu stopu PDV-a na osnovne životne namirnice. Jako dobri prijedlozi koji zaista, žao mi je što nisu prošli jer vladajuća struktura ih nije prepoznala, ali evo izaći ćemo uskoro sa nekim novim inicijativama, predstavnici Srpske demokratske stranke, prije svega kada je riječ o predstavničkom domu parlamenta BiH, kada pričamo o nekoj ljestvici ulaska u PDV sistem, pa onda također modifikovat ćemo upravo ovu stopu PDV-a na određene životne namirnice u narednom periodu. Znači, praktično taj zakon ćemo na drugi način definisati i iznijećemo ga u prijedlogu. Također, evo imali smo prije par dana jednu inicijativu jednog delegata u Domu naroda koji je iz reda bošnjačkog kluba i koji je izašao sa inicijativom da se table sa natpisom dobrodošli u Republiku Srpsku ili ukinu ili preinače na neki njegov način kako je on zamislio, ali hvala Bogu, evo, postoje mehanizmi pa i mi Srbi koji smo u klubu Srba u Domu naroda BiH možemo to da blokiramo i ja sam izašao sa određenim stavovima na koji način zaista takva pitanja ne treba da se politizuju i Republika Srpska je jedna trajna kategorija koja je zagarantovana Ustavom znači i Republike Srpske i Ustavom BiH znači po Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ti kada si počinjao svoju karijeru, imao si ponudu da živiš u inostranstvu, da se sebi obezbediš lagodan život. Lopare su poznate kao mesto gdje ima dosta iseljenika. Odabrao si da ostaneš ovdje od Lopara, jednog malog mesta koje će u budućnosti zaista biti, da kažemo, i prirodna oaza, jer to je nešto što samo po sebi u srcu Majevice i može da donese svima u Loparama i okolini. Odabrao si da budeš tu, odabrao si da se boriš za svoj narod, za svoje sugrađane, da se boriš za sve narode u Bosni i Hercegovini. Gledam da je to negde i budućnost, da svi negde možemo da budemo dobre komšije. Došao do Sarajeva. Odricanje od porodice i jednostavno u trenutku kada imaš dobru ideju, koliko u trenucima kada znaš da sediš sa oponentom svog političkog mišljenja, u tom trenutku može da bude nešto oko čega se sukobljavate, a da sutra ipak možete biti ljudi koji sednu i dogovore se o nekim stvarima, jer često ljudi u politici greše, kaže oni se ne vole, oni se ne mogu očima gledati. Jednostavno politika nije ratna zona, politika je jednostavno nešto što ljude treba bez obzira na različite mišljenja da ujedini. Kako se u tim segmentima snalaziš obzirom da smo navikli da su političari obično ljudi 55-60 godina sa prekaljenim životnim iskustvom, a svedoci
svedoci smo da zaista u posljednjih nekoliko godina plejada mladih ljudi nekako uspeva da nađe zajednički jezik i funkcioniše na ovim prostorima. Evo, na ljeto ove godine će biti 10 godina od kad sam u politici, ali trudio sam se da učim od ljudi iz moje političke organizacije, ali i iz nekih drugih, gledajući onako sa strane i učeći se i na nekim svojim greškama, radije na greškama drugih političara. Zaista politika jeste stvar kompromisa, razgovora, ali i stvar sabiranja ljudi, okupljanja ljudi oko ideje, oko sebe, oko nekih dobrih projekata i to je ono zaista što mene zanima. I naravno kad ste rekli da naše prisustvo srpskih političara, tako i mene, u Sarajevu nije samo usmjereno na zaštitu Republike Srpske i srpskog naroda. Znači, ono je usmjereno i u pravcu brojnih inicijativa koje donose benefit svim građanima BiH. Da li oni dolazili iz Brčkog distrikta ili Federacije BiH ili naravno naše Republike Srpske. Znači, za mene je jednako važno pitanje. Kada govorite o Loparama, znači Lopare, moja lokalna zajednica iz koje dolazim, i danas sam jako usmjeren na Lopare i na našu regiju Semberije, Majevice i Posavine, na brojne projekte, na promociju kako Lopara, tako i naše regije, jačanju privrede, privlačenja investitora, jačanju turizma. Tako da ima mnogo stvari koje su meni interesantne i kojima se bavim svaki dan kada su u pitanju znači, i moje Lopare i saradnja sa dijasporom, znači tako isto i naša regija cijela. Što se tiče Lopara, evo da pomenemo, Lopare su zaista mesto koje se sa mnogo toga može podičiti, sa dosta inicijativa, dosta investicija od ljudi iz inostranstva. Šta je to što Lopare očekuju u budućnosti? Lopare su zaista mesto kada odete, možete osjetiti jednu toplinu i apsolutni mir samom tom prirodom koja je neopisivo lepa i prvi put kada sam bio tamo, kada smo radili emisiju, jednostavno osjećao sam se kao da sam negde u Švajcarskoj, o kojoj toliko puta pričamo, a mi imamo, da kažemo, toliko malih švajcarski ovde kod nas na našim prostorima. A čini mi se da u posljednje vreme počinjemo da koristimo sve te potencijale. Iako manja lokalna zajednica, ali takvih manjih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj je između 60 i 70% danas, znači, zahvaljujući našoj dobroj saradnji sa našom dijasporom, zahvaljujući dobrom angažmanu posljednjih 10 godina načelnika opštine, doktora Radije Savića i njegovih saradnika, evo, ja sam na neki način se trudio da budem dio tog tima i da na neki način pomognem. A Loparama došlo se do nekih novih investicija. Imali smo 2017. 18. 19. godinu kada je došlo do privrednog rasta, do povećanja broja zaposlenih, znači za nekoliko stotina u tom periodu. Imali smo onda period COVID-a, ali smo uspjeli da ga prevaziđemo na adekvatan način. Radimo na određenim turističkim potencijalima, na jačanju tih potencijala. Jedan poznati projekat, već ne samo u našoj regiji, već i široj javnosti u Republici Srpskoj, a možda i preko granica, jeste projekat Busija, koji se nalazi na planini Majevici, znači jedan turistički kompleks koji bi trebao da bude znači, prihvatljiv za sva 4 godišnja doba kada je u pitanju ponuda. Naravno, susreći se sa nekim problemima, znači problemima investiranja, ali ja vjerujem i mi vjerujemo da će i pored nekih nedaća koji su se desile u prethodnom periodu, koje otežavaju razvoj ovog projekta i njegovu realizaciju, ja vjerujem da će se ipak iznaći rješenja. Također, konstantan rad na privlačenju investitora, naša dijaspora sa 15 projekata investiranih u Lopare u posljednjih 10 godina. Znači, neki novi projekti koje najavljuje dijaspora, kulturni sadržaj, evo, mogu slobodno da najavim, znači Dane dijaspore koji će se desiti znači, u posljednjoj nedjelji jula ove godine, tradicionalno. Znači, bit će 12. po redu i znači, imaće jedan sadržaj koji je kulturni, turistički, sportski, prepoznatljiv jako u Republici Srpskoj. Čini mi se da najozbiljniju organizaciju dijaspore, a i same proslave obilježavanja, okupljanja znači naših ljudi, to jeste Dana dijaspore, jeste najprepoznatljiviji u Republici Srpskoj kada govorimo o Loparama. I to jeste prilika da ispromovišemo ne samo Lopare, Majevicu, nego i našu regiju i cijelu Republiku Srpsku. Dok ti nisi došao, telefon nije zvonio, pretpostavljam da je nešto vezano za tebe. Naravno, jeste pozdrav za doktora Želimira.
od njegovih Majevičana i Švajcarske. Evo, imaš pozdrave direktno, zato sam i čuo da mi malo čas telefon zazvonio. Politički uzori. Često ljudi kažu imaju političke uzore. Govorimo o to neposrednosti, imamo priliku da u zadnjih 10 godina prepoznamo jednog Borisa Johnsona koji je totalno iskočio iz kalupa jednog britanskog političara. Imali smo i Donalda Trumpa, pričali smo o tome pre 30 godina, to je bio strip i vic u Simpsonovima, a sada se pokazalo kao istina, kao i prvi, da kažem, obojeni predsjednik u Americi koji je također bio predmet crtanog filma. Da li tebi današnja generacija političara, bez obzira gde ko bio na kojoj strani, da li ovoj ili onoj, verovao u ovu ili ovu opciju, daje nadu da mi na ovim prostorima zaista možemo bez, hajde reći ću možda grubu reč, zle krvi ili nekog gledanja ispod oka, da zaista za taj narod kome pred izbore, za vreme traženja poverenja, možemo da obezbedimo bolji život. Jer čini mi se da ti ljudi poput tebe jednostavno ulivaju ljudima poverenje baš zato što mogu konkretno da priđu i kažu imam taj problem, šta može da se uradi i ne nailaze na zatvorena vrata, nego nailaze na rešavanje problema. Prije svega hvala na informaciji da me pozdravljaju moji naši Majevičani. Upravo sam ovih dana u kontaktu s njima, oni intenzivno dolaze zbog vaskršnjih praznika. A kada govorimo o nekim političkim uzorima, pa ne mogu reći da imam nekog ciljanog političkog uzora, ne znam, koji je djelovao prije 30 godina ili danas djeluje na političkoj sceni Republike Srpske, Balkana ili šire. Pratim intenzivno rad istaknutih političara, prije svega koji su vezani za političko djelovanje u okviru srpskog naroda, kao što su Aleksandar Vučić i političari koji dolaze iz moje političke opcije, moje političke organizacije, ali moram reći da nisam baš političar koji potpuno prihvata neke nove mehanizme u radu današnjih nekih novih političara, prije svega mladih koji su potpuno određeni društvenim mrežama. I naravno i sam djelujem na društvenim mrežama, lično i u okviru bavljenja politikom i u okviru bavljenja zdravstvom i bilo kojim inicijativama. Slažem se da su to dobri mehanizmi za predstavljanje informacija građanima, prije svega mlađim ljudima, mada evo vidim da su korisnici društvenih mreža ljudi iz svih generacija, ali nisam zagovornik samo tog dijela. Nekako mi je najbliže prihvatanje nekog političkog djelovanja koja je kombinacija nekog klasičnog, ranijeg načina djelovanja i ovog nekog modernog, naravno sa praćenjem nekih djelovanja koji dolaze recimo iz Zapadne Evrope, koji će se možda tek nama ovdje nametnuti u narednim godinama. Ali recimo šta je meni interesantno u posljednje vrijeme, možda bi trebalo dati priliku ljudima koji nisu samo iz politike. Možda bi mi političari trebalo da otvorimo prostor ljudima, ekspertima, stručnjacima iz određenih oblasti, evo, ne znam, privrede, ekonomije, boračkih pitanja, ima raznih pitanja, poljoprivrede, dijaspore sami. I ona bi mogla biti jedan poseban segment koji bi se mogla baviti recimo ministarstva. Zašto se ne bi ta pitanja otvorila stručnjacima koji nisu potpuno vezani za političke organizacije, gdje bismo vidjeli njihovo mišljenje. Možda je priča političara donekle izlizana, možda je dosadila narodu, ali da se u toj simbiozi nađu prava rješenja. Eto, to mi je neki model koji je možda meni danas blizak. Pričali smo, ima tome vremena kada si, da kažem, išao po Evropi, na neki način sticao iskustvo, upoznavao evropske političare. Koliko oni odudaraju od, da kažem, naše scene? Jer, eto, imao sam priliku, pričali smo ti i ja, ne znam, o stereotipima tetovaža ovoga ili onoga. Svedoci smo da je 21. vek. Svedoci smo da i u politici odavno stvari nisu više onako kliše kao što su bile. Kako evropski političari u kontaktu sa njima, kada razgovaraš, kakav je njihov nastup? Pretpostavljam da to nije možda ono na što smo mi navikli ili možda imamo sliku o tome da je to strogo, kruto i jednostavno onako klasično, nego da je pretpostavljam to na nivou generacije negde i taj negde sleng, razgovor koji najčešće u svakom vidu dogovora, pa pretpostavljam i u politici, daje najbolje rezultate. Bio sam i u Strasburu i u Europskom parlamentu, u određenim institucijama Evropske unije, nekih zemalja kao što su Norveška, Britanija u njihovim parlamentima, njihovim institucijama.
Postoji taj formalni odnos, ali moram priznati da čini mi se da su možda više relaksirani njihovi političari. Možda i zbog samog načina života, generalno su vjerovatno ljudi malo relaksiraniji u odnosu na naše građane koji su vjerojatno opterećeni većim problemima. Naravno, znači nisam bio u krugu najviših zvaničnika, ali sam bio u krugu ljudi koji se bave politikom, koji su i u administrativnom radu, koji su ipak neki viši zvaničnici. Kakvi su oni kad su ugase kamere? Jednostavni ljudi, posvećeni poslu. Onda moram priznati da ima dosta mladih ljudi, znači u politici, znači upravo ovih zemalja o kojima sam sad govorio, i u Njemačkoj, i u Austriji. Evo, ne znam, bio sam u decembru u Austriji u energetskoj zajednici. Vidim da su, ne znam, najstariji čovjek je bio sa 45 godina. Znači, dominiraju zaista mladi ljudi, što mi je drago i interesantno, i volio bih da i u trendu u Republici Srpskoj bude takav da mladi ljudi se više uključuju u politiku, odnosno da im se i omogući više prostora da se bavi politikom i da odlučuju o određenim pitanjima. Tako da možemo poprilično dosta toga naučiti od evropskih političara, ali ipak imamo i naše neke tradicionalne odnose koji su karakteristični i za Republiku Srpsku i za Balkan. Šta su tvoji snovi i kao lekara, i kao nekoga koji je iz Lopara, i kao neko koji je u Sarajevu, i kao čoveka? Koji su tvoji privatni i poslovni snovi? Šta bi želeo da jednoga dana ljudi kada pomenu tvoje ime i prezime kažu za tebe? Pa dobro, ajde sad manje više šta bi za mene. Ili za tvoja dela? Meni je važno da ono čime se bavim, znači ako se bavim zdravstvom, a bavio sam se domom zdravlja dugo godina i bio sam direktor, i dan danas mi je to interesantna tema. Prije svega, znači da ojača se, recimo, kada govorimo upravo o tom domu zdravlja, znači domu zdravlja Lopare, koji se sada zove, evo, promijenili smo ime, dr. Rosa Hadživuković, dom zdravlja Lopare, dr. Rosa Hadživuković, vratili smo jedan stari naziv koji govori dosta o tradiciji javnog zdravstva na području Lopara i Majevice. Interesuju me, znači, infrastrukturni projekti, projekti obrazovanja, jačanja, znači, institucije, a tako isto i samih Lopara. Znači, interesuje me privreda, interesuje me boljitak u životu svakog građanina, kako u mojoj lokalnoj zajednici, tako u našoj regiji, ovdje Semberija, Majevica i Posavina, i naravno u Republici Srpskoj. Znači, mene interesuje da ono što radim, da pokušam raditi u najboljem mogućem načinu koji mogu i da pružim maksimalnu energiju, naravno u saradnji sa ljudima koji se nalaze u mojoj blizini, koje mogu pitati za određenu pomoć, koji mi mogu pomoći u radu, koji me mogu posavjetovati. Znači, interesuje me jake Lopare, naša regija, predvođena Bijeljinom, gradom Bijeljina, koja je velik centar, važan centar, i ona može biti još važniji centar, ne samo u okviru Republike Srpske, nego i u okviru Balkana. I interesuje me jaka Republika Srpska. To je ono što su moji interesi. Šta te nikada nije pitao ni jedan novinar na televiziji, a želeo si da kažeš? Sad, evo. Pa ne znam, ne mogu baš da se sjetim. Ne znam, nismo možda, pa ajde, ranije me možda interesovao sport više. Za koga navijaš, izvini? Za Partizan. Bilo je to sve što se tiče gostovanja, gospodine, šalim se, naravno, čestitke na ulazak u top 8. Da, išao sam i na utakmice Partizana ranije. Dobro, evo ga jedan, ovaj koji mene drži, on je partizanovac, ovaj koji tebe snima, on je zvezdaš. Bojane, sad ste mi ugrozili političko djelovanje. Ne, mislim da to nije. Mislim da se ljudi jednostavno prepoznaju po svom načinu delovanja. Tebi puno hvala na izdvojenom vremenu, na neposrednosti. Pozdravljam nam Lopare. Bogu hvala. Svima vama preporučujem da gospodina Neškovića, kada sretnete, obratite mu se, jer je neko ko je retko neposredan među mladim političarima, a ono što kaže iza svojih reči stoji. Hristos vaskrse unapred, pozdravi porodicu, pozdravi na Lopare i Bože zdravlja, vidimo se vrlo skoro. Hvala, srećan Uskrs, Hristos vaskrse vama, vašoj porodici, vašim porodicama, gledaocima BN televizije, svim Srbima, pravoslavcima, znači ovdje u zemlji i u svijetu. Hvala. Hvala puno.